Açılış programına hepiniz hoş geldiniz. Хүндэт сурагчид, сургууль хүмүүжүүлэгч, багш, эцэг эхчүүд та бүхэндээ 2017-аас 18 оны хичээлийн шинэ жилийн нээлтний тавтаа морилно хэмээн урьж байна. Yeni eğitim öğretim yılında yenilenen eğitim müfredatımızla, yenilenen eğitim kadromuzla siz değerli öğrencilerimize en iyi şekilde eğitim vereceğimize inanıyoruz. Bunun için buradayız. Шинэ хичээлийн жилдээ бид шинжилсэн сургалтын хөтөлбөр, шинэ бүрэлдэхүүн хамт олонтойгоор та бүхэндээ хамгийн цаатаа орчинд хамгийн сайн боловсрол олгохоор ажиллаж байна. Hızla değişen dünyada bireysel bazda sizlerin yeteneklerini, ilgi alanlarını belirleyerek sizleri en iyi şekilde geleceğe hazırlayıp Moğolistan eğitim sistemine, Moğolistan'a empati okulları olarak katkıda bulunmaya çalışacağız. Маш өндөр хурдтайгаар хөгжим өөрчлөгдөж буйны дэлхийн ертөнцид та бүхний өмнө хүлээсэн үүрэг хариуцлага бид маш өндөрөөр ухамсарлан ажиллаж хүүхэд нэг бүрийн авиасыг нээн илрүүлж хөгжүүлж хувь хүүхэн болгонд төлөвшүүлэхийн төлөө бүгдээрээ хамтран ажиллана гэдэгт итгэлтэй байна. Aramıza yeni katılan öğrencilerimize, velilerimize, empati ailesine hepinize hoş geldiniz diyorum. Ингээд орхон эмпати сургууль хэмээх манай гэр бүл нэгэн хэсэг болж нэр эсэж байгаа сурагчдаа за түүний тэдгээрийн эцэг эхчүүд болон нийт сургууль хүмүүжүүлэгч багш нартаа дахин хичээлийн шинэ жилийн баярын мэндийг хүргье. Hepimizin eğitim bayramı kutlu olsun. Güzel bir yıl geçirmek ümidiyle hepimize başarılar. Ингээд бүгдээрээ хамтдаа нэгэн хичээлийн шинэ жилийн амжилттай үдэн ард нь гарч маш энэ хичээлийн жилдээ маш их амжилт гаргана гэдэгт итгэлтэй байна. Teşekkür ederim.